أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لبتي أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي رودي أخلاقك ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ಕಾಕುಗ ಮೇದು ಸಳಗಣ ಹಮ ಮಿ ಬದ್ದಲ ಕೊಲ್ಲಿ ತಿಬೆ ಫಳುನ್ನ ದಿರಿ ಒಳುಮುಗೆ ಹಯಾತುಗ ತೆರೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ವೆಸ್ ಕಮೆ ಅಳಗಣ ಮೆ ಎಕಮೆ ಕುರುಮ ದೀನುಗ ಬಯಾನ್ ಕೋ ರಬಾಫಾವಾ ಉಸೂಲು ತ ಬಯಾನ್ ಕೊ ದಿನು ಆದೆ ಎಗೊತು ಮೇದು ಅಳಗೊಂಡು ತಿಬೆ ಫಳುನ್ನ ಆದೆ ಹುಷಹಳಾಲ ದೇನಿ ನಿದುಮುಗೆ ಅದಬುತ ಆದೆ ಅಳಗಣ ಮೆ ಎ ನಿದಾ ನಿದುಂ ವೆಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಸುನ್ನತ ಎಗ್ಬಾಗೊತುಗೆ ಮತಿಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಂ ಏಕಂ ಕೊಫಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ವಜೂ ಫುಳಟ್ಟಕ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮ ಕೊಫಿ ಕಮುಗ ಬಾಣಮ ಏಕಂ ವೆಸ್ಸೈ ಅಳುಕಮ ಕಮುಗ ಎ ವೆಗೆಂದಾನ್ ಎಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಂ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಮೆ ವೆಸ್ ಮಿದೆನ್ನೆ ಫೆದ ಎ ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಂ ಹೆದುಂ ಅಳ ಹೆದುಂ ಎಳುಂ ಕಮುಗಾವಿನಮಸ್ ಅದೇಹಿಂ ಕಮ ಕಮುಗಾವಿನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಮರ ಕಿಯಮನ್ ತರಿಕಂ ಅದಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮ ತದ್ವರಿಕಮ ಇಲಾಹ ರುಹುವಡಿ ಗೊತುಂ ಹೋದು ಅಳಗೊಂಡ ಮೇಂ ಕುರಾ ಕಮುಗ ಬಾಣಮ ಅಳುಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಎ ವೆಗೆಂದಾನ್ ಅದ ನಿದುಮುಗೆ ಅದಬ್ತಹುಗೆ ವಾಹಕತ ದಕ್ಕಾಯರು ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ಬಯಾಂಕ್ವಗಂ ಮೆನನಿ ಮಿ ಇಶಾ ನಮಾದುಗೆ ಕುರಿನ್ ನುಣಿದು ಇಶಾ ನಮಾದುಗೆ ಕುರಿನ್ ನುಣಿದು ಅದಿ ಇಶಾ ನಮಾದ ಫಹುಗ ಬೇಕಾರ್ ವಾಹಕತಕುಗ ವಗುತುತ ಹೇದ ನುಕುರು ಅದೆ ತಿಬಾಯ ದುಣಿಯವಿ ಗೊತ್ತುನ್ಸ್ ಅದಿ ಆ ಉಖ್ರವಿ ಗೊತ್ತುಂ ವೆಸ್ ಫಾದಾ ಹುರಿ ಮಂಫಾ ಹುರಿ ಕಮೆಗ್ ಗಣುಂ ಗೊತ್ತುಗ ಇಶಾಗೆ ಫಹುಂ ವಗುತು ಹೇದ ನುಕುರುಮಕಿ ಈ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮುಕಮೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ಅದೆ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕೊರೆ ಬಸ್ವಳೆಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ಎಕಲೇಫಾನು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ನುರುಹುಂತರಿವೆ ವಡಾ ಗಣ್ಣವ ಕಮೆ ಕಮುಗ ಇಶಾ ನಮಾದುಗೆ ಕುರಿನ್ ನಿದುಂ ಅದಿ ಹಮ ಯಾಯಕುಗ ಇಶಾ ನಮಾದುಗೆ ಫಹುಂ ಬೇಕಾರ್ ವಾಹಕತಕ್ ಬೇಕಾರ್ ಕಂತತ್ತಕುಗ ವಗುತುತ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲು ನುಣಿದ ಎಂಬೀಗೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ದಲೀಲು ಮಿಲಿಬೆನಿ ಅವಹ ನಿದು ಎಮ ತಿಮಾಯ ದುನಿಯವಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎಸ್ ಅದೇ ಖುರವಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎಸ್ ಮಂಫಾಯ್ ನೆಕ್ ಕಂಕಮುಗ ವಗುತುತ ಹೇದಕೊಂಡುಲ ವಿಹಾವೆಸ್ ಅವಹಕ ನಿದೇತೋ ಬೆಲುಮಕಿ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮು ಕಮುಗಾವೆಗಂದ ದೆವಣ ಕಮಕಿ ನಿದುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ವುದೂ ಖುರು ಆದೆ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಅರಿಹುಂ ಅಲಿಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕುರವಿ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ನನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹದೀಸ್ ಕುರವಿ ಕಮುಗ ಇದಾ ಅತೈತ ಮದುಜಿಅಕ್ ಫತವದ್ದ ವುದೂಅಕ ಲಿಸ್ಸಲಾ ನಮಾದ ತಿಬಾ ವುದೂ ಕುರಾ ಫದಾಂ ವುದೂ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ತಿಬಾ ತಮ್ಮಚ್ಚ ನಿದಾ ತಣ ಆಸ್ ಸುಮ್ಮಲ್ತಜಅ ಅಲಾ ಶಿಕ್ಕಿಕ ಅಲ್ ಐಮನ್ ತೆನ್ ಕಣಾತಂ ಏನ ಓವೆಜ್ಜ ಕಮುಗವಾಣಂ ಯಫಹುಗ ಏನ ಎ ನಿದುಮುಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಎ ಕಿಯುಮ ಬಾರಿದು ಫಾವಾ ಮಿದುಆ ಕಿಯಾಫಿ ಕಮುಗವಾಣಮ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ಮೆನ್ನನಿ ಮಿದುಆ ಮಿಗೊತ ಕಿಯಂ اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به إما مفدان إدعاء كيافية أدمدن بدعاء وبنبيك الذي أرسلت حسابا إدعاء ميونني هم إدعاء يقولك كياغ ميه كو ندافع إرينا مي مروج كمغوانا من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قرباني فأنت على الفطرة فطرتك صاف كمتيك تبا مرويدي هم بسنا لما هنگا اللهم أسلمت وجهي إليك وفو تمنگ مون إبا الله ركي من قرآن مي كرمتي لاني معنى الله أمرت تمن كيمن تروا واحك مينني هري وفوضت أمري إليك هريها كما بس الله سبحانه وتعالى حوالي قربات وألجأت ظهري إليك بابا بيبو مسي الله سبحانه وتعالى هريها كما بس الله سبحانه وتعالى حضرتهم كان إيدي إدومك كمغاوي نمس أدي إيدي كمك كمغاويس نوره كمك كمغاويس يسأتي الله سبحانه وتعالى حضرتهم كان الله باوالي فتن إيمان واقع نبيايا إيمان واقع مي خلاصة كي مي معنى كمينن مي كان واقعتك
එම මිෆතෙන් දුආ කොෆ නිදාෆි කමුගවානම එමීහකු එරේ එ නිදීගෙන මරොජ්ජි කමුගවානම ෆිතරතුගේ සාෆ් කම්මතිගා එ මරොයි මීහ ෆදයි එමලබත අඛුනා අඛතු මි දුආ එකේම වරබස් මුහිම් දුආ නිදුමුගේ කුරින් මිෆදෙන් වුදු කොග්ගෙන් කනාතරිය කනාතන් ඔතුන් එවස් මීගෙන් අලගොන්න මෙන්න එංගිගෙන් මිදනි කනාතරියන් ඔතුන් ඒ සුන්න වෙගෙන් වාකමෙන් හැම යෑක්කො මෙතෙන් නෙවි දුආ කියුම කීවෙස් ඒ අදබ්ත හොග තරේ හිමනිගෙන් දා සුන්නක්කම අදේ හැම ගොත නිදුමුගේ කුරින් තම්මති ෆොලාස් ලුම්වෙස් ඒවස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ ඒ සුන්නතුගේ තරේ හිමනිගෙන් දාකම අද නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කරවා මෙන්නනි එහෙම නිදුන් තම්මච්ච දා ගොස්සි කමුගවානම නිදන් ගොස්සා ඒනගේ තම්මති ෆොලාලාෂ අද බිස්මින් කියාෂ එකිවේ ඒ තම්මතිග ඔති කෝච් එක්කම නේගේ ඒ තම්මතිග තිමායක් ගෙල්ලුන් දාන ෆද එච්චේ ඔවේදාන කමට්ටක එහෙම තම්මති රංගල ෆොලා සාෆ් කොල්ලා කනාත අරියන් ඔතුම නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ගොන් මෙන ඉර්ෂාද් දෙවනි يفهم حديث بس فلوغا منني سبحانك اللهم ربي وشون ثم فهم فدان كيوما سبحانك اللهم ربي ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ميتانغا مي بيان ويك منني يبا الله الطاهر وانت كما يبا الله تمنغ وري ربي يبا الله اسمه فلون تمن مي اوشونني ادي تمن هيلاني بس يبا الله اسمه فلون يا اكو گدن مي دنවني تمنغ فرانا گنگوس كمغ وانما فاف فسواندي ادي فرانا نوහිප්පව هيلا දිරිහුරුමුගේ දිරිහුරු මෙම්බර් කොරබෑෆ් කමග වانما රක්කාතරි කොරව්වාන්දේ සාලිහු අලුම් රක්කාතරි කොරව්වා ෆදෑන් ජිනි ෂයිතානුන්නා එනුම් වෙස් වස්වාස්තකුන් තිමාස රක්කාතරි කොරව්වා හම එගොත නිදුමු ගදප්තහුග තෙරේ හිමනිගේ මෙදනි තිමාගේ දෙය රීතකෝ මිගොත නගා ආද දෙය දෙය මිගොත ජස්සා ෆල්ගොන මේ දෙයතුගේ තෙරේ අල්ගොන මේ ඉඛලාස් ෆලගි නාස් المعوذات إخلاص فلقناس متين سورة ألقون من كياما مجهني كيوا فألقون من جه حشيقانو كمولي جاء أن يقولوا نبي صلى الله عليه وسلم إرشاد بامنا بخاري كبار رواية من تنفهر قط كيوما منني عائشة رضي الله عنها بدال فمن النبي صلى الله عليه وسلم كليفان كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه එකලෙෆාන තම්මච්ච අවහාර දප්ප මරාෆකම් ගවානම දිය මෙගොත ජස්සවා එක්කුරව දෙන් එක්කුරවා මෙගොත ثم نفث فيهما අද යෆහුග මේ දෙයත්තරය ෆුමලවාෆා فقرا فيهما දෙන් ඒ කියවා විදාලවේ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس එගොත විදාලවේ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يفهوغ كلفان حشغنو قلدان بي منبركم مول گاغا ان هنگال يبدا بهما على راسه فتون كلفان بولونه ووجهه مونne adi وما اقبل من جسده هم ياكو حشغنو قلدان بي حسابه كلفان ين غلوي يفعل ذلك 3 مرات هم تنفار گوت كلفان كن كرو هم دين نغافا فوملافا دف نغافا ديتريا مي فومفا دين قل هو الله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس متن سورة كيوافا دم ملجاعا مي مونوجا ملجاعا مي أفهلان أن هنغان إيغوتا أنك تكراركو تيمفهارو إكليفان إيغوتا كان تكورواكام أده ندوموجا أدب تاكو ترى هيمنيجند هم ياكوجا ندوموجا أدب تاكو ترى هيمنيجندا أنك كمكي أده آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا آية الكرسي إفدان كيومكي أي نبي صلى الله عليه وسلم أول منا إرشاد دبافا واكمه إما ندومك كورين آية الكرسي كيومكي أي نبي صلى الله عليه وسلم فدان ألغن منا إرشاد دفاف منني إذا أويت إلى فراشك تبع ندن تمتش قص كمغوانا تمتش عراف كمغوانا فقرأ آية الكرسي آية الكرسي كياش الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختم الآية هذا آية كياش إكو
آية الكرسي اكو كياش الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إفدان ميهكو كيافي كمغا وانما فإنك لن يزال عليك من الله حافظ إما الله سبحانه وتعالى حضرتهم ركات لكم اللي بيجني وان ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فتسوند انتباه يا شيطان كاري بيجن الندان فتسوند أدي تبا مغ أمام بيجن بده أدي إهن كما يكوغا mi algon men nidan wasotumuge kurin algon men nidan wove ayatul kursi kiumaki ei waravves muhimu kamek kamuga wegen dan ade algon men ves tannane mi shaytana ade shaytana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ge kiben bayan wegen mennani shaytana bayan kurika ayatul kursi kiyafiya ena emiheka kare nuwanekam ema nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korabe shaytana buni kamuga yes ei tedubahik ema ayatul kursi algon men kiyumaki algon men rakka terika algon men libigen danekam ema lobati akhuna akhtum ema algon men ge daring wes enida hindu misalaka tuttu kudin ekudin nukidan එවිට එකුදින් කෑරි අලුගොන මෙන් කීයතෝ බලම්වි එකුදින් ලබ්වා කීයවර කුදින් එකුදින් ලබ්වා ආයතුල් කුර්සි කීයතෝ අලුගොන මෙන් බලම්වි එකුදින් රක්කා තරිකම කමුගා වෙගෙන් මිදනි අදිහම යකුගා අද නිදා වගුතුගා අලුගොන මෙන් තස්බීහ තහමීද් තක්බීර් කියුන් ඒ හම සුන්න වෙගෙන් වා කමෙක් කමුගා වෙගෙන් මිදනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ බයන් කරවා මෙන්නනි ade Fatimatu gefana bayan korabah mennani ade mi khadimaku beenum wegen ekamana e shakwa kuri hinduga ekale gefana ekamana mi bayan korabani evure heyokame gewahaka bayan korabban yefahuga ekale gefana mi bayan korabani ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma idha akhadhtuma madaji'akuma aw awaytuma ila firashikuma nidan araf tamacca gossi kamuga wanama tettiris fahar tiris tinfar subhanallah kiyash فسبحا 33 واحمدا 33 tettiris fahar الحمد لله kiyash وكبرا 34 me tiris hatar fahar الله أكبر اما tiris tinfahar سبحان الله تريس تنفهر الحمد لله تريس هتر فهر كيام مجهني الله أكبر فهو خير لكما من خادمك خودم أبوره خادمك أبوره هيوكم بدو وكين إما ميكان ألوغان من نفس ميتي أده هيوكم مجي غتوغا وكين غسفا إنك ما يقولوبتي أخونا أختم ألوغان من نفس hama nidumuge kurin midenne fadain awon men nidumuge kurin wudu kuruma kana tariyan wasotuma dua kiyuma ayatul kursi kiyuma ikhlas falagi nas mi surata kiyuma mihri hatta wes rakka tarika mattaka algon men kuram vikantatta me wudu koggen nida fa onna mihaya malaika bekalun dua kurabana kamuge basfulta sabuhri fatis wandemmes e bekalun dua kurabana kam هما إبرة مهم كم قالون من ذيك مدن فدان مي تسبيح تكبير تحميد مي كان تكرو مسأي ورفس مهم كم هما يأكوجا مي عندهم اتشت نيفالو مكيوس ندا هندوجا أده هلو روكوفا بحتا كم قبانما ألفان روكوفا هنا هرو دوكلون اغوتا رويكوف بحطاف دوكلون ندون اي نبي صلى الله عليه وسلم نهي كربافا واكمه اي سببون فهرغا مي گلو ملي بدانه
kamattaka ekalefanu bayan korabah mennani ade imam bukhari ya muslim riwa korawi wasfolege mennani abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ge kibay nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korawi la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun tebamihun nida hiduga tebamihunge alifan rokofa nubahattash em enivalash emi zamanu ganama misalako undun eccite rokofa e hordan em veje undun nivalamvi zamanu wajjiya me ges unduna me kala eccete me beenu korani teo undun fada em veje eves algon men nidumuge kurin nivvalun ei muhimmu kame ade egota ekalefanu me bayan korabah mennani madinaga egota geegga alifan rowegen diyakan e ahlun naikuga alifan rowegen diyakan emennani ema me kankam mehen hinga diyak hinduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korabah mennani inna hadhihi an-nara inma hiya aduwwun lakum ay tabamihunna huri adawa tarik alifanak fa idha nimtum fa atfi'uha ankum ema nibala ifaharigga ekkala hulukola gosken tanaka gos payfara eburi miida kahala ecceti ves gos ecceti gem gos spaan ka hen kamek spaan ema ekahala kamai hingagen alifanu ge hadisa hinga gellume libidane kamattaka hagigatuga ves me nabiy sallallahu alaihi wasallam me bayan gotak bayan korabah met hame yakuga algon men nidumuge kurin geege dorutarangala leppum ves ei nabiy sallallahu alaihi wasallam algon men irshad bafa wakame geega huri kamwarta fada takati teli fada takati rangala matijaha banduko ecceti banduko fa behettumaki ei waraves muhimmu kame ei ade allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fuluge barakatu ekan kuram mijhen خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بيان كروان إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم يروسن كاري وجهكم وانما تبامي هم كدكو دين تجيتر وداشة فإن الشياطين تنتشر حينئذ شيطان تبمتيغا فتورغاني جندانه فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم em isha fahun e wagutu e bana kishana maduga wagutu chehuma fahuga den emme rangala me kudimes bera neronu kamugavias em irosi ji namaki kurar wa aghliq babaka wadhkur isma allah allah ismu kiya bismin kiya gege dor tabandu kurar wa atfi misbahak wadhkur isma allah ema me hame yakko algon men ni allah subhanahu wa ta'ala ge ismu fulun midenne fadam timage boykka eccetis nivaluma mikan kamange buri ishara koffa adi tibage ngule ecceti wauki siqauka wadhkur isma allah bismin kiya ecceti bandu kurma kiwes ay warves muhimu kamek kamuga mi bayan korabba famenan غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء نبي صلى الله عليه وسلم قال بسفلون هرمن نعيجي مدني أول من جنقولة جتي مي متجها unguri jaha bandu koranga kale faano ei waba ecchete reganda allah subhanahu wa taala ge hadaratun e wabatan harmenge maccenge baade ehema ek wabata anna waba e fadaen mati naga fawa ecche rojje kamugawanama e echchaka faabagen danekan nabiya sallallahu alaihi wasallam ge me basfulun algon menna dehavege midani hama yakuga ade nidumuge adabtahuge terega hama himanigenda anekkamaki ade junubu weri halatuga ves misalaka nidumuge kurin nidam beenum wani demafiriyak junubu weri haluga hina nugana ade emme rangalu gotaki hina gatu emme rangalu gotaki hina gatu nidumuge kurin hina gatu enames ewagutu hina gatuma undagu wejje kamuga wahanama sunna vegenwa kame nidumuge kurin wudu kollagen nidum ema junubu weriya ves junubuge halatuga ves nidumuge kurin wudu kurumaki ei
sunna vegenwa adabta hoga tere himenige dakan hama yakuga labati akhunna akhtun algon menna fenige midani nidumuge adabta hoga terega hama himenigen da waravves muhimmo ekkame nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korabwa fa mimani algon menna nidan banduwatan owe nunida manake moonu wata ovegen nunidasha nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan korabwa menani ade abu hurairah radhiyallahu anhu bayan korabwa menani nabiya sallallahu alaihi wasallam feni wadagate mihako ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan multaji'an ala batnihi nabiya sallallahu alaihi wasallam feni wadagate mihako banduwatan owe oittannida فقال إن هذه ضجعة لا يحبها الله مي الله سبحانه وتعالى لوبي بودي نغنواغوته الله سبحانه وتعالى لوبي بودي نغنواغوته بندوتن اوتو اما ميتاغا مي لوبت اخونا اختون مي بيان وگن ميدني مي حديث بس فلو مي انگيگن ميدني ميتاغا دينه ندوموگه واحكوس ام عامكووس بندوتن اوتون اي Nabiya sallallahu alaihi wasallam ves adi Allah subhanahu wa ta'ala lobi wode nugannawa kamekkan algon menna egegen medan en khasako algon men nidan wonne ehem bay bastakun algon menna egegen da gotuga egota otum ade moonuwata banduwatan onna otumaki ei narakavanta veringe on otumek kamuga moonuwata miyonnani narakavanta verin narakay wannani moonuwata banduwata ehinkamaekuga e sifa libigenwa bayegwe gotuga mi duniyamatiga algon men nuwan nabiya sallallahu alaihi wasallam algon men as mirshad ban ema nidan onna iruga midenne fadan owe nunidun ei warabes muhimmu kamekkamuga wegen dan ade hame yaekuga algon menna nidumuge adabtahuge tereen himenigenda anekkamaki nidan hela faves algon men dhikru kurun nidumuge kurin algon men me dhikruta kuran jehe ham efadan algon men nidahen helewuni me nidiga ad maaf korwate nidiga helewuni damwaru helevijje kamuga waanama dhikru kurash nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korwa meni man ta'arra min al-layl manake regando nidin helevijje miha misalaka huwa fenen uni henka mesfenigen helevidan فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن تولى وصلى قبلت صلاته أما ندافع أوفا هيلون أما ندين هيلويج مفدان اللهم تين هندمك ذكر كراش مي ذكر كياشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يفهم قدين بيام قربان دين دعاء قر الله مغفر لي بلا فاف السوان ده حديث قربان منني نتنون دعاء عنا كوري استجيب له إني هك دعاء إجابة قدبان එම නිතික හේලවුනි අල්ලාහ් මතින් හඳුම කොෆ දුආ කුරම් වේ ඉස් දුආ කුරුම්ගේ වගුතේ දුආ ඉජාබ වෙගෙන් දාන වගුතෙක්කන් බිබස් ෆොලුන් අල්ගොන මෙන්න එංගිගෙන් බෙදෙන් හැම යයිකෝ ෆයින් තවද්දා වසල්ලා කුබිලත් සලාතු හේලවුනි මෙන්න තෙදුවෙගෙන් වස් වුදූ කොගෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අට්ටකා නමාදෙ කොෆි කමුගවානම එනගේ නමාදු වෙස් කබූලු කුරබානකන් බිබස් ෆොලු තකුන් එංගිගෙන් දනි emalabati akhuna akhton algon men engigen mediyai niduma kugaves algon men gengolen jehe adab takin bori khasako emme muhim ekkamaki algon men nidumuge korin wudu korun adi hama ya kuga kanata angotuma nidumuge korin kiyuma waridu egen yasfawa edikuru takuru ade egterega himenege medani ayatul kursi ikhlas falaginasi mitin sura kiyawa ade atafumefa ade telefumefa سورة تكيا وامولي هاشيغانوغا مونا بولا مولي هاشيغانوغا تيما اجهون حسابغا فيرمو كان كورو اياكوغا واردوغين اسفا وا دعاتا
ನಿದುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಕ್ಯೂಮ ವಾರಿದ್ವೆ ಗ್ಯಾನ್ಸ್ವಾವ ದುವಾ ತಕ್ಕಿಂ ಹಮೆಯಾಕೋ ನಿದೀಗ ತೆರೆಗೆ ಹೇಲೆ ಉನಸ್ ಅಳುಗುಣ ಮೆ ದುವಾಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗಮತಿಂ ಹಂದುಮ ಕುರುಮುಗೆ ಮುಹಿಮುಕಂ ಅಳುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಬಯಾಮೆಗೆ ಹಿಂಗೈ එයාකු ලොබෙත අහුනා ඛුතුම් නිදාන් හේලා ෆල්ගොන් මෙන් තෙදුවේ දා හින්දුවස් අලගොන් මෙන් දුආ කුරුමකි වරවස් මුහිමකම අල්හම්දුලිල්ලාහි الذي අහ්යානි බඅදමා අමාතනි ව ඉලයිහි නුෂූර් ආදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හම්දුකෝ ශුක්රු වෙරිවුන් ආදි තිබාගේ හයාතුග දුවහක තිබා දුනියේග එලෙහෙට්ට විකමට්ටක එලා සුබ්හානහු වතාලා ශුක්රු වෙරිවුන් ඒ වරවස් මුහිමකම කමුගා වෙගෙන් දාන කොමෙකස් ආදේ මේ නිදුමුගේ අදප්තහුගේ වාහක බයන් කොල්ලෙවුමායකෝ මියදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් අලගොඬ නිම්මාලා හතිබේ ෆුරුන්නා වකි වෙලානි ඉරාදු කරවියා ආ ප්‍රෝග්‍රෑම් කායකුගා බද්දල් වෙලුමුගේ උම්මීදුගා සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික් නෂහදු අන් ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත නස්තග්ෆිරුක වනතූබු ඉලයික් වජසාකුමුල්ලාහු ඛෛරා වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු